Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, cindezela-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongawenzayo njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana lithi u-M_K laphana-ke ubuze inkinyankinya-ke umbuzo-ke laphana-ke veza-ke okungenami-ke laphana-ke ngokushiwo-ke owe-A_N_C na-ke laphana-ke ngokuqasha-ke ama-foreigner phecelezi abantu-ke bangaphandle-ke laphana. Ube sethi-ke u-M_K shuthi-ke ikhona-ke imisebenzi e-South Africa makuthi-ke kuzoqashwa-ke abantu-ke bangaphandle. Waveza-ke nokuningi-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami. Kuphela nje into enza nje dlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa lo uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngizongicela phansi mesizwile-ke le vidiyo leyo ungene ema-comment section ngiyafushiya umbono wakho-ke uthi na ucabangani ngalo lonke-ke lolu daba-ke lolu-ke ubhale phansi ama-comment section-ke bese cindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke eli-ke khonze ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole okaNkomgodolo umfana, niyalwazi udaba. Cha, sengimgooglishile, ngihambe ngayogooglisha ubhuti lo onekhanda engathi imulu, engathi ibhawodi. Sengimgooglishile. Kuthiwa-ke ngizwe imvelaphi yakhe. Ikhona inkinga ngane zakwethu, sengimgooglishile. Ikhona inkinga ubhuti lo onekhanda imulu ozokhuluma ukuthi lapha kuma-JMPD aqashwa ama-foreign. Lapha e-Orlando West, ngicela ningitshele ukuthi yena lo baba ekuthiwa udada, ngicela nimbuze umbuzo ukuthi wayebekelwani phezu kwe-Bryce stand ngezinqa, noma abaphathi abakhulu be-ANC ake bengitshela ukuthi lo wayebekelwani phezu kwe-Bryce stand ngezinqa. Uma kuwukuthi mhlawumbe ucabanga ngiqamba amanga, akakhuluma akaphawule nayo ukuthi la enqeni izinqa zakhe azikho right, wabekwa phezu kwe-Bryce stand. Yebo, intsha yonke ake isukume, shuthi umsebenzi ukhona la kuma metropolis, ukhona umsebenzi njengoba ubefuna ukuqasha ama-foreigner, abantu bangaphandle. Kusho ukuthi umsebenzi ukhona. Intsha yase-South Africa ayisebenzi, kodwa kuthiwa kufanele kuqashwe abantu bangaphandle abanama-document. Ngani zakwethu, sukumani. This is the time, this is the right time ukuthi kusukunywe niyintsha. Kuthiwa imisebenzi ayikho, niyafaka kodwa niqashwa. Ama-security e-JMPD ayarojwa mhla namalanga, awaholelwa ngendlela efanayo, kodwa kuthiwa kuqashwe ama-metropolis abavela ngaphandle. Usho ubaba lo okuthiwa udadwa Movrero, udade Movrero, basho njalo. Bese ngiphendula ukuthi ngalesikhathi ayibekwa ngezinqa phezu kwe-Bryce stand lapha e-Orlando West, niyalwazi lolo daba. E-Orlando West wayebekelwani lo baba phezu kwe-Bryce stand ngezinqa? Abaholi be-ANC bayalwazi lolo daba. Sigebengu esidala lesi, nginitshele. Ubaba ukhanda lemulu. Bye bye. Sengimgooglishile, ngokugooglisha ngize ngikuthole. Kunenkinga ngalo baba, nginitshele. Ngitshelwa yimi, sengigooglishile. Imithombo ethembekile, ngigijima kabuhlungu ngo-Fastlane.